Sertalin Ketalonji Tirika Mamai Keseng along MLA Bidasing Englang Aphan Mai Phu Lapen EM Richard Tok Biaphan Kongchun Bangarpu Kepek VDC pen delimitation of Puthak Servan Kebatum pen Chedon Dun Tek Tepo Ang Tek Kachepaklang LYT Song pen Nilailunga Hawar Humri Damsi Nilailunga Hawara Mongwe Kilangdam Kaching Hon Birta Kelara Dona Pansitami Nilisami Julibe Pehin pen Kardom Pachiriklo Kardom Nonanglitum Kelangbom Lake Karbing Lung Life Adaba Birta Tangte Birta Ang Ton pen RJ Tha Non Nankeleji Surihinira Inkoira Plia Sengkan Lake Karbi Resunimso Rong Ajay Mate Karbi Youth Festival Ningkan Phokep Mate Sertalin Asengkan Talon Ponpo Aningkan Wang Panle Langdamlo Pulote Thang Thanga Chiklosi Bangso Karbi Resunimso Rong Ajay Talon Ponbomlo Bonta Surihini Inkoira Plia Sengkan Mate Sertalin Asengkana Bangke Arkoy Chiklosi Karbi Resunimso Rong Ajay Sertalin Asengkan Talon Ponpo Bangso Phan Tara Langso Karbi Rong Ajay Aklamalong Tirika Mamai Seng Pontanglo Bangso Tirika Mamai along MLA Bidasing Englang Aphan Mai Phu Lapen KAEC EM Richard Tok Biaphan Kongchun Bangarpu Pekponlo Bangso Sertalin Asengkana Hut Kaddo Kabe Subcommittee Inkoi Padoponpo Subcommittee Inkoi Keseng Ponjia Bangke Kebangji Chiti Niphai Krip Ho Arni Hemphu Mukrang Aklam Karbi People's Hall Tara Langso along Kechengsi Executive Amai Padopon Thupoposi Cheparai Ponlo Karbi Resunimso Rong Ajay Mate Karbi Youth Festival Katalon Ningkan Phokep Annangkele Lake Karbi Akhe Aphan Isi Phurki Molo Pusi Nili Mathadamlo Karbi Cultural Society Mate KSS Kesengcheng Amai Phupen Kongchun Bangsetami Ili Tumalong Dolang Alang Litumpen Sertalin Ketalon Long Rapet Lake Isi Kopai Kimilo Advisory Board along Nilimen Nangke Thaponapol Chorolo Lapen Ilitum Kachopha Aluhi President of India Draupadi Murmu KYF Katalon along Nankachetong Dunjike Ilitum Aphan Ake Me Arni Nankele Avar Saike Long Lok Lake Karbi Akhe Aphan Isi Kopai Kimilo Nasike claim ke dama tum sitame claim dam pa me pen munit a ora dur mesen cheplang dondonang Lapulote ili tumaphan isi nong misi dopo posi MP Horen Singh Bepen lamthe ningjepon Karbi Resunimso Rong Ajay Sertalin Asengkan Katalong na Hurabangke India Presidency Nangkachetong Dunji Lasibang Sualong Karbi Anglong Ara doan setame Nangkacharap Chitodo na Banghenlo Kenang Sort Pusi KSA Samai Phu Chandra Singh Kropen Ningjepong Kado kabe Karbi Anglong Ara Nangkachunungiri Bangala hello Je Penang la Bangso Rong Ajay Bangke Rong Ajay Boluma kali Penang Bangke isi Bangke Sertalin Karjo Katalong Lapen Bharat a Presidency ke Bangji Lasi kado kabe Karbi Anglong Arat ba Karbi Arat do andame la Bangso Ar Pubang nang dengdu nangji kosonsi ing samjin pen Rong Ajay tum Katalong pon thekjima Bangso Karbi Resunimso Rong Ajay Mate KYF Bangke Peneng Anke Ningkan Phokep Nang Chok Tanglo Nasi Bangso Sertalin Asengkan Katalon along Mesen pen Kipachun Ponjia Phansi Pini Bangso Tirika Mamai Seng Pon Loposi CM Rong Hang pen Ningjepong So Tirika Mamai ke Seng Long itu mana hang lo nang tun lo Nasi laso koson si kapachun jima laso phansi Tirika Mamai si kecensio Ningkan Phokep Cheponon Arkoi 2024 Ningkan Arkoi ni phai krihini pen sik cheng ikpo krisir kepan laso puthak party dhorom chi pipin pen koson si katalon pon thegima laso puthak se pini Tirika Mamai bangke kesek Tirika Mamai Keseng Arpu Kacha Bagalong Arpu ke doa tumle claim chotangji laputa kali Methang jutang jubat kaching honatum antame KYF Ketalon along Ning Aklong pen cherap cheto dunangji Khe ajoine Longri ajoine jutang jubat ajoine Arpu do avesitame cherap cheto dunvek nangpo Khanduli along tame bigha pharoner cap mate 800 bighas alongle State University Aphan Karbi Anglong Autonomous Council pen pekponlo Karbi People's Hall arlo Kli R2 Aphanta claim pipon bomlo Ladakh construction ke claim do anta December mate matijong an ke patangje aphan che sikpon loputa CM Rong Hangpen Ningje Pontu News report Longsodaringti Karbi Anglong Live
Kedamtang Prenipai Po Arni Lakhan Kota Trok Dwarbagori MSC constituency ka parlo Dolamara police station angkang Dolamara cultural complex along Dwarbagori Servan Kep mate rongasar doan VDC pen delimitation aputhak che don dun thek thepusi Servan Kep doan kachingwaya jaimek ke paman pon Lasonsi Kedamtang Chiti ni Pai Trok Arni Pherangkia tumalong nang kethandon atengke Nilitum Servan Kep mate rongasar doan kaching room nang ko join lake non hejong council pen kapang dak pona phuthaksi jasemet ching room no kedamtang aporahu traditional village development council pulo bonta non ke VDC mate village development council pusi nanglar phira sonlo VDC pulote nilitum chedon don thekhe athe VDC pulote ilitum traditional pinding sumpor lapen jutang jubat kaldet puputa nang thandon Aprang sila ke सरकार nombeni tumpan nang pilo la bangke VDC pu. Sedame VDC pulo tang te la daga bangke traditional maneli tuma custom banga jutang long loksi ili tumke mumu taklen nun ai. La sonsi duko. La sini tum rong asar tum VDC kroi kre tip po di ma bangala lo. La lo la bangke TVDC yong sinang pilo pulo tang te la ke mo obi suri obi pharo obi suri sitame la bangke la pusida mom Non TVDC jong sinang pachun pipe pulote nilitum Dwarbagori angkangke non ke bangji MP kilik mate MP election ahut ke ruling party non lapen ajara party non nang paludlong lepusi nilitum Servan Kep amaya long cheparai pon puta nang thandon thu hala ke pon da tum hanta kiluk sondo lapen lapu non pon da ji putum hala kiluk sondo athe pima lang da tul pulong de tum bokajan homestay long kadu lang lap pulong te maximum itum karbi tum ga kikom akibat pen itu ke 40% na si karbi tum do chot lasi mopor jong se election ke pathu hot pulong de karbi candidate karbi khe atum da ke haidoni thana to wara delimitation of puthak sedame nilitum Dwarbagori check suarong penchenglo krem krarong an bokajan LA long pen habar ke har mate harakhat LA long si ke parlo pondera phuthaka bangke nilitum rong asara hin pen sedame chedon dun thek the pusi pherangkia tumalong nang thandon Kisung binolo ni tuminduk lo lepen aru tin rong sarta kirulo lepen ral tumta sungkrum lo atheke siluni jana ero office ni ke potta ka sikuriam thekhe bifom sikuriam thekhe an larti nong hano gaon town park si ha haura ghat fulunian niltum ero office lo handa potta ka claim ni go ani tum ke kisung binolo posi niltum ke chuni riye bangke kaya teng le ni tum phan dai huri ka penseng lo hakrem ko rong ke iboya teng mo so bukajan eleng mong na pa dolong rab ra ber somte apuseni tum ni ning ha News Report Karbi Anglong Live Pinpur me nilailong hawaralong rongkep sose Karbi Dimasa Garo lapen maratum dorap thagrapsi ningkan pharo sose penta boche sonse pon bomlo Bonda isi ning duk meme alama bangke nilailong hawar lake Karbi Anglong hempi dipurong sopi pen kilometer krep pho anvet Seta thang nat kaching thorang thek ke thek damlong ave Bangso nilailong hawar non porni anta kemesen lo gachali ahem avilang Rongkep sosera do anta sarthe punctual peacefully home vetalong si lo pachali dun bomlo lapen LP angdeng undet pena philote kacharli abar saya bangke kavedera jok langsolier borlang pher pendanglo dipu go boys ringbong home ansi kacharli aphan wang nang kok titilo Bangsuang bongpen kedam ke bang atobar mate road communication abar sai non puarni anta ke mesen ka chelenga tobar avilang arloso somar keso mate delivery keso phu pok keso ahut paracetamol imu ka chonam je aphan anta kisung thek tikalong si donang bomlang Karbi Anglong Autonomous Council kachari aja kong kelong peneng asengkan anke ningkan trok sikebra plian li elo Apong Karbi Anglong Autonomous Council kachari aja kong kelong tang ASDC Congress lapen non ke dobom BJP atum setame Lumbajong constituency rong arlo atuma phanke pipotsi nang kelang nang pangkrebi titilo puta LYT amaipu Elvin Timo hinpen Karju Padopon Yani lason ato war si dola lason si chela du nang bom lang lason at sung si tum lumanjong aratum cicak bom lang asin non ke dobom development na sarkar si sensor lang tame lang tum dolo state lang dolo da council lang dolo la sila software nana tum BJP government tum nana tum
athi mata nang tu ma thepia se me teng pen nang tu ma tha ponra ardian ponra abang so nai lung ahawara phan kimi sena towar ki pipon serak je phan se pininili lumajong yutemi hin benstamen nang tu phan tunili sorry Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Bom BJP a party atumke Central State Lapen Ladakh Council along ansetami Kachari aja kong long ponlo lasinon ki khibom Karbi Anglong pen Dima Hasao MP Horen Singh Be Dipu LAC IMLA Bida Singh Ingling KAAC CM Dr. Tuliram Ronghang Lumbajong constituency mate KAAC MEC Johnny Timung atum sidame Raraphan Matha Ponra Nilailung Araraphan Kemesen atobar pendanglok sorkara barsai nang pipon thapusi kachuningri padopon. News report Karbi Anglong Live. Preya chiklo ni phai trok arni phelangpi baro puja arong along ada porphai hini malom habit aingna rongalu lutamsi don plia hem freedamet. Kheroni Southern Range Forest kapardopon phelangpi baro puja pu arong along ada porphai hini malom nampia ingnar rong angbong ludamsi monit kedo hem kaddo kawepen don plia hem tun panahok tekanglo labang solo ong jasemet pet kana hokdun lake bari bithung along kachu e noglang thengpi thengprang lapen kapang rengabo penangan na hokdun lo birta ki ripon long tengke habir ingnar rong nang kilutpen hemrit phalang no pon boma porahut raratum amek prangdunsi aprana bangke chepajok pon rentilo labangso habir ingnar kateng kheng ponalong hemrit kana hokdun don pli ahem phu amen lake leba deuri sutu sarkar dhon singh bordoloi lapen amor dekaraja henlo pherangkia tum ka homrida mahut anke forest asai ka matum pen ka homridam abilang pusi nang pachini don বৰষুণ পৰি আছে তেতিয়া আহি চিধা এই পাকঘৰটো ধৰিলে পাকঘৰটো ধৰাৰ পাছতে এই মেইন ঘৰটো ধৰিলে মেইন ঘৰত আমাৰ নাতি বোৱাৰী আছিলে সেইবিলাকক যেতিয়া দেখি চিন্তা কৰিলোঁ মাত দিবলৈ উপায় নাই মোৰ ইপিনে মাত দিলে দিগদাৰ সেইপিনে মাত দিলে দিগদাৰ এতিয়া ভয় হৈ আছে নাতিকেইটাক কি কৰিছে তাৰপাছত যাই পেলাই যেতিয়া হালা মই ভাবিলোঁ কি হয় কি কৰিম মাত দিব নোৱাৰোঁ তাৰপাছত এই পাইপ এটা আছিলে এই বান্দাটাক খুন্দা মাৰিলোঁ ধামধামকৈ খুন্দা মাৰিলোঁ তেতিয়া এইপিনে হয় এই চুটো চৰকাৰ মাত দিলে তাৰ ঘৰত চিধা চিধি গৈছিলোঁ তাত বেয়া ভাগে একদম সোমাই গ'ল তাৰ বাহিৰত তাৰপাছত আৰু আকৌ সেনে হাল্লা কৰিল এটা ঘৰ দুটা ঘৰত ধৰিছিলে তাৰপৰা আকৌ এই অমৰ বুলি কয় এই অমৰৰ ঘৰত তাৰ যাই পেলাই ৱাল ভাঙি পেলাই চুৰমাৰ কৰিলে তাৰপিছত তাৰ ছাইডত এটা ঘৰ আছিল সেই ঘৰটোত গৈ অমল ডেকা ৰজা তেওঁ ঘৰত নাছিলে বাহিৰত কাম কৰি আছিল তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালী দুজনী আছিলে আৰু ঘৈণীয়েক আছিলে ছোৱালী দুজনী পালেঙত শুই আছিলে তেনেস্থলত কি মনত আহিল জানো সিহঁতৰ গৰম লাগিছে বুলি ফ্ল'ৰত পালেংখন এৰি ফ্ল'ৰত শুলেগৈ ছাইডত তেনেস্থলতে হাতী দুটা আহি ওপৰৰ ৱালত খুন্দা মাৰি ৱাল ভাঙি পালেংখন ভাঙি পৰিলে ৱালত পৰিলে যেতিয়া ৱালটো ভাঙি পালেঙত পৰিলে পালেংখনো ভাঙি থাকিলে এই ছোৱালী দুজনী প্ৰাণ বাচিল কোনোমতে তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা খেদাৰ পিছত আকৌ ইফালে গৈ ধন সিং বৰদলৈ ঘৰত গৈ যিটো ঘৰত নেকি মিঠৈ থৈছিলে মিঠৈ খালে মিঠৈ ঘৰটো ভাঙি তাত চৰাই আছিলে চৰাইখিনিও মৰিলে চৰাইখিনি হেঁচা মাৰি ধৰিলে ঘৰে গতিকে এই চাৰিটা ঘৰ একে ভাঙি চুৰমাৰ কৰি পেলালে তেনেস্থলত মানুহ অকণমান উমঘাম পাই হাতীকেইটা পলাই গুচি গ'লগৈ আকৌ জাকত সোমালগৈ এই জাকটো ইয়াৰ পৰা ওলাই গ'ল নে নাই আমি ক'ব নোৱাৰোঁ ইয়াৰ মাজত সোমাই আছে নেকি আমি এতিয়া চাব যোৱা নাই আমি এতিয়া যামহে চাবলৈ দিনৰ ঘৰত Kheroni pen mohonteron Karbi Anglong Live Pinya da berta kelpan sigang toniglo domi thakme arni kimi